Ladies and gentlemen, welcome to Göteborg Airport. For the local time is 2 p.m. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fastest seatbelt sign is switched off. Open the overhead compartments later carefully and check the seat pocket in front of you for any personal belongings. Thank you for complying with non-smoking policy, and we remind you that smoking is allowed only in designated smoking area outside of the terminal building. Today's captain and crew members thank you for flying Wizz Air. We look forward to having you on board again soon. We wish you pleasant stay in Göteborg and Sweden. And for those of you on your return journey, we would like to welcome you home. Thank you and goodbye. Dame i gospodo, dobrodošli na aerodromu Göteborgu. Gdje je lokalno vrijeme 14 sati. Zbog vaše sigurnosti molimo vas da ostanete na sjedištu vezanog sigurnosnog pojasa sve dok se ne isključi znak za obavezno vezivanje. Odjeljke za prtljag otvarajte kasnije pažljivo kako bi se izbjegli ispadanje stvari i moguće povrede i provjeriti džepove sjedišta ispred vas kako ne biste zaboravili lične stvari. Hvala vam što poštujete pravilo o zabrani pušenja i napominjemo vas da je pušenje dozvoljeno samo u označenim zonama van zgrade terminala. Današnji kapetan i ostali članovi posade zahvaljuju se što ste letjeli Wizz Airom. Nadamo se da vam je let bio ugodan i radimo se ponovnom susretu. Želimo vam ugodan boravak u Göteborgu i Švedskoj. Od sve vas koji ste se vratili nazad, dobrodošli kući. Hvala vam i doviđenja.